Yes, kanongera nguhereze ikaze rero nanone kuri YouTube channel nimba ari ubwa mbere uhageze rwose nguhaye karibu mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu mwanya rwose inkuru tugiye kurebera hamwe ni inkuru iri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba YouTube, TikTok, Instagram, iyo wumve ngo kuri social media, iyi niyo nkuru rwose irimo igenda icicikana hirya no hino mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Gusa ikintu twatangiza ikiganiro nkubwira, waba uri umukire cyangwa se uri umukene, uko waba umeze kose, burya ngo nta muntu n'umwe yabura ikintu kimuhungabanya mu buzima yaba abayeho bwa buri munsi. Umukire arahungabana ariko n'umukene agahungabanya, rero bose baba bafatikanyije ibibazo, usibye yuko aho baba batandukaniye rwose. Umukire buri kimwe cyose yifuje abasha kukibona, umukene we ntakibone, ariko rwose ntabwo byakubuza guhungabana. Burya ugomba kuzirikana yuko mu buzima bwa buri munsi ubayeho atari wo uhangayika cyane kurusha umuntu ufite amamiliyoni n'amamiliyoni. Wakibaza rero ni iki kibaye kuri uyu mwana w'umukobwa? Byari byitezwe yuko vuba aha ngaha agiye gukora ubukwe, cyane yuko yari yamaze gusezerana n'umunyaburukina faso, ku buryo abantu benshi bagiye batandukanye barimo bavuga ngo nihatagira igihinduka rwose uyu mwana w'umukobwa bishobora kurangira aburemo ubuzima bwiwe. Bityo ngicyo rero amasengesho akaba yabaye menshi ku bafana b'uyu mukobwa Ishimwe Vestina, wamamaye muri muzika nyarwanda nka Vestina n'ubundi kuva mu bwana bwe rwose aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse aziririmbana n'umuvandimwe wiwe Dorcas. Wakibaza rero ni iki kibaye kuri uyu mukobwa? Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel rero Rwanda ni Future, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nk'uko rero nabikubwiye, uyu mwana w'umukobwa amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Ishimwe Vestina. Uyu mwanya rwose akaba ari mu bibazo bitamworoheye habe na gatoya, cyane yuko uyu mwanya rwose tuvugana uyu mukobwa amaze kujya muri koma, yamaze kwinjira ibitaro. Ni nyuma y'iminsi mikeya cyane rwose asezeranye. Uyu munsi ngira turabireba, none turi tariki 18, tariki 16 nibwo uyu mukobwa wacu yasezeranaga ku mugoroba. Rwose ibintu byari byiza cyane, ibirori byari biberewe biryohewe n'amaso, ibirori byitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye rwose baje gufatanya ibyishimo n'uyu muryango w'uyu mukobwa Ishimwe Vestina. Uyu Ishimwe Vestina rero ni umukobwa ufite izina rihambaye cyane hano ngaha muri muzika nyarwanda. Umukobwa rwose umunsi ku wundi, uko bwije n'uko bukeye, amanywa n'ijoro, benshi bamufata nk'intangarugero, nk'icyitegererezo. Uyu mukobwa wacu rero kuko nabikubwiye, reka turebera hamwe igitumye ajya kwa muganga, hari gute bigenze kugira uyu mukobwa ajyanwe kwa muganga kitaraganwa. Ese hari uburwayi uyu mukobwa yaba yari afite mu buzima bwe bwa buri munsi, yaba yarabana nabwo bumufata rimwe na rimwe akaba aribwo bwamufashe, cyangwa ni kwa kurwara rwose bitunguranye, indwara rwose kandi ikaza ifite ubukana n'umuvuduko mwinshi cyane? Ese koko niko bigenze? Reka bari byo turebera hamwe. Uyu musore rero cyangwa se uno mukobwa wacu Vestina yari yamaze gusezerana n'umunyaburukina faso. Rwose ku ruhande rwose, yaba mu muryango wa Vestina ndetse no mu muryango w'uyu musore w'umunyaburukina faso, hose ni ibibazo, ni mubabaro mwinshi cyane bitewe n'ibirimo biba mu miryango yaba bombi. Urumva yuko mu muryango wa Vestina rwose bagomba guhangayikira umukobwa wabo cyane yuko arembye cyane, ndetse n'umuryango w'uyu musore wacu ugahangayikira umukazana wabo kubera yuko ari mu bibazo bitamworoheye. Umukobwa rero ni nyuma yuko rwose yari arimo ashutinga amashusho y'indirimbo yari agiye gusohora vuba aha ngaha mu minsi iri imbere, ku buryo byari biteganywa yuko azakora ubukwe ariyo ndirimbo amaze gushyira hanze yonyine. Gusa mu mashusho y'iyi ndirimbo ubwo yari arimo afatwa, uyu mukobwa wacu yafashwe rwose no kuzungurira bikabije cyane n'isereri nyinshi cyane, bityo birangira uyu mwana w'umukobwa yikubise hasi. Benshi bayobewe ibibaye, ku buryo uyu mukobwa yahise ajyanwa kwa muganga gitaraganwa
hanyuma rwose yagera no kwa muganga bikanga kugeza aho uyu mukobwa yagiye muri koma. Wakibaza rero niyo ndwara baje gusangamo uyu mukobwa afite, ariyo na n'uyu mwanya rwose abantu benshi barimo bibazaho bavuga ngo koko ese uyu mukobwa Vestina yari arwaye iyi ndwara, ku buryo bamwe na bamwe bari no kuvuga ngo uyu mukobwa wacu ashobora kuza kubiburiramo ubuzima, cyane yuko iyi ndwara afite rwose ni indwara ikomeye, ni indwara iba ifite umuvuduko mwinshi cyane mu buzima bwa muntu, ku buryo iyo hatagize igikorwa umuntu urwaye iyi ndwara rwose apfa, bitewe bamwe na bamwe noneho umuntu arwaye indwara uyu mukobwa bamusanzemo, iyo ubayeho ubuzima bw'imiguruko, bwa buzima butaba bworoshye, ni ngombwa yuko ugomba kwitaba Imana kandi nta n'umwe wabigiraho ikibazo. Yego ntiwabura kubabarira uwanyu, kubera yuko ubuzima burahindagurika, none urishimye ejo ntabwo uzi neza yuko ariko bizaba bimeze. Burya ngo ubuzima tubayeho bwa buri munsi ugomba kumenya yuko nimba koko wishimye abandi ntabwo bishimye, nimba nabwo ubabaye ntuzajye utura abantu umubabaro wawe, n'ejo hashize ugomba kuzirikana yuko uyu Vestina yari anezerewe cyane yishimiye ibirori byabaye yuko yari yamaze gufatwa irembo. Nk'uko mubizi rero, reka tubanze tunyure mu bukwe bw'uyu mukobwa gatoya, hanyuma tuze tubabwira iyo ndwara basanzemo uyu mwana w'umukobwa yatumye rwose yinjizwa ibitaro, ku buryo bamwe na bamwe bari guteganya ngo ashobora kuba agiye gupfa rwose, cyangwa bitari ibyo abantu rwose uyu mukobwa hari abamugiriye ishyari bakaba bamuroga, cyane yuko ibihe tugezemo nk'uyu mwaka ari ibihe bitoroshye habe na gatoya. Abantu bamwe na bamwe rwose basigaye bagira gutya bakifata bakaroga bagenzi babo indwara, ngira ngo hari imivuduko rwose abantu basigaye barwara rwose, ukibaza nimba umuntu urwaye umuvuduko byari bikwiye, kandi ari umuvuduko w'umurogano. Bisigaye bibaho cyane rero, niyo mpamvu mu buzima waba ubayeho bwa buri munsi ugomba kuzajya wiyambaza Imana. Uyu mwana w'umukobwa rero Vestina ni umukobwa wamamaye muri muzika nyarwanda, umukobwa k'ubu ngubu yari afite imyaka 22 y'amavuko, umukobwa wari urangije amashuri yiwe vuba aha ngaha, ni umukobwa rwose wari umaze gusezerana n'umusore w'imyaka 42, ngira ngo urabyumva neza yuko umusore bari bagiye gushakana yari amwikubyemo imyaka. Urumva yuko Vestina rwose yakundanye n'umusore ukuze cyane, ni umusore kandi nabwo ku rundi ruhande bivugwa yuko ari umusore wishoboye, umusore ufite amafaranga yiwe cyane menshi cyane, kubera yuko bivugwa yuko uyu mukobwa Vestina rwose umuryango yari agiye gutahamo ari umuryango ukize. Ngira ngo mwagiye mubona hirya no hino ibiganiro abantu bamwe na bamwe bagiye bakora barebera hamwe ingano y'amafaranga uyu musore ugiye gutwara Vestina afite. Ni umusore rwose uvuka muri Burkina Faso, umusore rwose umuryango we ufite amafaranga, ndetse nawe ku giti cyiwe arayafite kubera yuko arikorera, umusore rwose wakoze akiteza imbere, cyane yuko n'umukobwa bagiye gukorana ubu bukwe bari bagiye kurushinga nawe yakoze akiteza imbere. Uyu Vestina rero ni umukobwa rwose wakoraga umuziki nyarwanda, arimba indirimbo zo guhimbaza Imana, akazikorana n'umuvandimwe wiwe Dorcas. Abangaba bombi rero ni abakobwa rwose ubona yuko bavuye kure habi bakagera kure heza. Abakobwa bavuka mu karere ka Musanze, ni abakobwa bakora umuziki baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, ndetse n'Imana yabibashyigikiyemo, cyane yuko nabo ariko kazi bakora ko kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aba bakobwa rero bombi barakorana. Ese wakibaza ko umwe Vestina agiye gushaka uyu Dorcas agasigara, bazongera bajye bahuriza hamwe bakorane indirimbo za buri munsi, cyangwa ntabwo ariko bizagenda, buri wese azaba agiye kwimenya ku giti cyiwe. Abakobwa babiri rero nibo baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, bari hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ku mwanya wa kabiri w'abantu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bakunzwe cyane, kubera yuko aba uko ari babiri Vestina ndetse na Dorcas bazaga ku mwanya wa kabiri, wazaga ku mwanya wa mbere n'uyu Israel Mbonyi, ngira muramuzi ni ntavugirwamo, ni umusore rwose wihagazeho, umusore ufite amafaranga menshi cyane
umusore ukunzwe n'abatari bakeya ngira murabizi, aherutse no gusohora indirimbo yitwa Ni Nasiri, indirimbo yakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga muri Afurika, nta gihugu na kimwe rwose kitabasha kureba iyi ndirimbo Ni Nasiri. Ni indirimbo imaze kurebwa na miliyoni zisaga 62 ubu ngubu, ndakeka ari umperutse igeze, indirimbo rwose yamukoreye ibintu bitangaje, indirimbo yatumye yandikisha amateka hirya no hino, kugeza ubu ngubu ntawe utazi uyu musore Israel Mbonyi. Dukomeze kwa bakobwa bombi, umwe yitwa Vestina undi akitwa Dorokasi. Aba bakobwa umwe yasoje amashuri ejo bundi rwose mu mwaka wa 2024 niwe yasoje kwiga amashuri ya segonderi. Uyu mwanya rwose bikaba bivugwa yuko uyu mukobwa wacu ageze aharindimuka, kubera yuko benshi barimo babyibazaho. Ese wowe koko urabibona gute iby'uyu mwana w'umukobwa? Ngira ngo iki kiganiro sinjye wa mbere ugikoze, mwajya mubona n'ahandi henshi babikoze, koko nimba nawe ukunda ibiganiro tubagezaho bya buri munsi, wakanda subscribe kugira ngo tujye duhurira mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu mwana w'umukobwa Vestina ndetse na Dorokasi uko ari babiri bavuka mu karere ka Musanze. Nyina rwose akaba ari umuntu uri aho ngaho ukora ka kazi rwose ko mu rugo. Nyine urumva umubyeyi ufite abana nk'aba ngaba bafite izina rihambaye gutya, bamaze kwiteza imbere, ntabwo ari umubyeyi waba avunika cyane. Ni wa mubyeyi yicara rwose agategereza akarya. Ise w'aba bana bombi uko ari babiri ni umusirikare, kandi akazi akora ka buri munsi ko kuba rwose yakorera igihugu, agakorera mu karere ka Rusizi. Ni umusirikare rwose ufite izina rihambaye cyane, ni umusirikare rwose nawe wabikoreye, wabiharaniye akagera aho ava ndetse n'aho agera. Aba bana uko ari babiri rero bivugwa yuko mu minsi mikeya, iminsi iri imbere, bari bagiye gusohora indirimbo yabo nshyashya, bityo abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye bakaba bari barimo bibaza nimba koko uyu Vestina azaba agishyize hanze amashusho y'iyi ndirimbo cyangwa se azaba akisohoye gusa. Ubwo yari ari gushutinga iyi ndirimbo, yari agiye gushyira hanze, nibwo rwose haje kuvamo ikibazo gikomeye cyane, bityo ngicyo akaba ariho bityo agenderamo, bikaba ngombwa yuko ajyanwa kwa muganga gitaraganywa. Bityo ngutyo n'uyu mwanya abantu benshi bagiye batandukanye rwose baracyari kwibaza iby'uyu mukobwa biza kugenda gute. Uyu mugabo bari bagiye gushyingiranwa cyangwa se uyu musore nawe uyu mwanya aho ari ntabwo yorohewe, ku buryo birimo bivugwa yuko nawe amerewe nabi cyane, yuko umuntu mwaba mugiye gushinga urugo ntabwo yaba arwaye rwose amerewe nabi. Wowe aho uri ube utekanye, ntabwo waba uri umuntu, ahubwo waba uri inyamaswa. Usibye yuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Wakibaza indwara basanzemo Vestina rero ni indwara y'umuvuduko. Wakibaza ko uyu mwana w'umukobwa yari amaze igihe kinini rwose amaze ku isi, iyi ndwara ntayo yari arwaye ndetse nta niyo yigeze, no muri famiye yabo nta muntu wayigeze. We akaba yajyanywe kwa muganga, akigezwa mu bitaro rwose bagahita bavuga ngo afite umuvuduko ahubwo wamurengereye cyane, ko ahubwo iyo batagira icyo bakora yari kubapfira mu biganza rwose. Yajyanywe kwa muganga gitaraganywa, bityo ngicyo akigezwa kwa muganga basanga uyu mukobwa wacu afite indwara y'umuvuduko nk'uko nabibabwiye. Ese koko ibi ngibi biraza kugenda gute iby'uyu mukobwa? Nimba koko nawe uri umufana w'uyu mukobwa umukunda koko, wifuza yuko yashinga urugo n'uyu musore, wamusengera cyane rwose hakagira icyakorwa kwa muganga, ibintu bikagenda neza, ku buryo kwa muganga bavuze ngo uyu mukobwa afite umuvuduko urenze cyane, kubaho kwiwe n'ah'Imana. Bimwe na bamwe barimo bateganya yuko mu masaha make uyu mukobwa yaza kwitaba Imana, gusa abaganga bavuze yuko bakoresha uko bashoboye rwose ubuzima bw'uyu mukobwa bukava mu kaga, kubera yuko nk'uyu mwanya buri mu kaga ndetse n'ibibazo byinshi cyane. Ese koko wowe ibi ngibi urabibona gute? Wabivuga hiki
n'icyo wafasha uyu mukobwa nimba uri umufana wiwe bya nyabyo rwose ntabwo wabura icyo wabikoraho wanamusengera tukareba nimba koko byaza kugenda neza kubera yuko mw'uyu mwanya ubuzima bw'uyu mukobwa buri mu byago buri mu kaga gakomeye cyane ndetse n'ibibazo byinshi cyane. Vestina ndetse na Dorcas uyu mwanya umuvandimwe we Dorcas arimo yibaza uko biri buze kugenda rwose yahungabanye cyane afite ubwoba bwinshi. Aba bakobwa uko ari babiri Vestina ndetse na Dorcas kuva mu bwana bwabo ni abakobwa bahoze bakorera Imana ndetse Imana iraza no kwibafashamo rwose cyane yuko nabo bayikorera bakanayiyambaza iraza kubafasha umuvandimwe abe yagenda neza. Abantu benshi bakangaranye yewe n'uwo bita Murindahabi Irene bakorana bya hafi nawe rwose ibingibi byamuteye ubwoba ni nawe yabanje gutangaza iyi nkuru bwa mbere ubwo yanyuzaga kuri Instagram yiwe rwose avuga ngo Vestina akwiye gusengerwa. Aya ni amakuru dukesha ikinyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda rwose nicyo dukesha iyi nkuru rwose cyari duhereye ku gihe natwe turavuga ngo ntabwo twabura kuyibagezaho aho waba uherereye hose usobanukirwe hakiri kare umenye amakuru aba agezweho hirya no hino mu myidagaduro. Rero we twabanye muri iki kiganiro reka ngo usabe gukanda subscribe nkubwira koko nawe nimba uri umufana w'uyu mukobwa ukomeze umusengere kubera yuko aho ari ameze nabi rwose arimo aterwa amaserume menshi cyane. Uyu mwanya ubuzima bwiwe buri mu kaga gakomeye. Komeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire. Ciao ciao.